bersyukur nak keslem jong unong san hima. Ukurtong Kaseng United Democratic Party na Soyong Constituency uba senchar lingdo haba ajing kren ke jeng lang pat ba ha Wellingkut kabalong menta kasengi ka lai tarik ujemang arjar arpulai ulaong bagi nong Soyong Constituency kilakwa yu nong mikmat ba unlet ban tau an hayeng dorbar uba senchar ulaong ba uyeng hagani ke jeng lang pat ba kalong kum uksai peteng jong mahe HDR lingdo namar kata ulaong biang kumba PA yu mahe HDR pin island gajing ya uru namar un arsha ikipat ba. Nong Soyong kia duai bat kila kwa pelat bat pha shao assembly dau nong ya sa nong tawan uba utau nong tawan uban kren na po assembly amen utau nong mikmat ne utau wemle uban ra ya ka kashan gojong phi ante ya po assembly Samla kia pet, ipaipa kia pet, ayu emele Ukraine hapo assembly. Katkum kajuk, katkum kapor, minswa mahe larable lukikam kibaba, hanne hapo Soyong Constituency baru hakajala Meghalaya jungi. Hanne hapo Soyong Constituency pet nadu kite kijingkin, pet lurbar kade hapo Soyong Constituency, day ki mati jongi mahe. Don HDR bangkwai hadwar blay na ngayang hani pumuksay beteng jong mahe arabiyay kata kajingi je mahe ailem kata kajingi je bapuk je mahe ya kasoyong Constituency ngana kajingi arsya ailem kata kajing shania hai bapu shania bapu ngan yalam yapi kagalenti anu yapi ngan keren be kajing sisa ban nganumri ban keren hagano ka platform le hagano karansan namta jong phi kinang Wellingkut namta jong phi kinang Soyong Constituency bat namta kari bat kajai penriu Nela keren ni roma ila keren Sapang gajai benriu, balapan ruai ru, kajing ruai, namta kari khasi kajongi. Sudah kamen si maba keren, sapang kari gajai benriu. Henry dang don kibakin tho, kibong hatur la, gajai benriu ban snai ki school. Henry ganong gajai benriu kalalu ke barakat. Gajai benriu khasi jaim dia jongi kalalu. Takadaw no pi wat juben yangi takadaw haba pi ben yang kajat benriu wat ran wan ai pisa menta protection hit pet kai kajat benriu khasi jungi kalle komno hanne po Soyong Constituency haka sipau terek bat haka khallai terek ano ya pi ngwan anne ban kentho ya no henre ngayeng komtaw rongba bajet yagi kentien ban keren ngan yeng ayu ngalle namta ginong Soyong Constituency deki yang akan mandir haka khalai terek buon ki subject ki bakrao kia keren menta apo assembly katkum kajuk katkum kapor mensua kare kajuk typewriter kyo menta kare kajuk komputer
men swa gyong kajuk telefon, men ta gyong kajuk mobile. Takada men swa kia ginang pher, ngemi, siapo ka assembly kalong kumno, henry mentang ilut assembly kalong kumno siapo, bat ki MLA ki bolong kumno ki basyong apo assembly, ki MLA ki bakrem, ki apo assembly, bat kino ki MLA busuk kelang kiti apo assembly. For election mentang kinuan pendi je pi, ngap ye ne kentin parang ye pi la ye tau candidate upawan thiet for election henry po assembly suthia ini kentin ada jit bab pi kipai ba seperhat ani ngapor na ye pi aba ye ngani ngapertajam nam ta ka jaj menriu namar bun giwe gi party abi yen ken bas election hanne ka ganti mayele election hanne pa soyong constituency kim ju pertare syapang kata ban it jaj benriu hanne pa soyong constituency idan ki candidate ki bele persya yani ka party UDP hanne pa soyong constituency kilong ki beriu ki bamlong confident na ledi kiri hadin jong kalama teng group dei balong confidence on ledi dapat hira long confidence de wan sakmat chopai ba ki sabishari insa air tra mandir abang akram ni kapor boleh ngasong gomta namar dan ki candidate ki balik persaya parti UDP ani ki ong hana gakin sawan da kabor sorkar kin sawan da kabor pisa here ni apo soyo konstitusi ki bai ya bapok ki bai je mahe ki bai je parti UDP bai jai benriu kajingele menta kadai kajingi jampai ba persya ya kaspa idong gilong kemi gilong pa jong ki sub unit bopher ane po soyo constituency yang menta ngin pensiton nam tajong pi bapok ngin ya lum man la kami aman lagi triwi ne aman lagi yeng wala jit jong ki sub unit ngin pulut por hado ki pharar beje shi beje men me ngin shong idisha ngin ya perkhat kam banyak lum ke ginok kersan ki ba kersan ya pi bapok namar balai lengi lum yalang hak away ga yeng apok away ga shnong kitu kiwe giliang gimirsiang kibanuan manpa kinum alat balle cigiyeng jagpi takadang no pi gane dik idea ka bakrao ya let sala kisnong namar menta hadin ala khamdum ila banuan kita gimirsiang manpa ya pi da bor pisa ya lum hai giwe giyeng apo ka snong jagpi ya shong namar gitu giwe giliang dikilet benti jingkhang ha giyeng jong ki perlok ki jongi in sai bangdon brioshu namar ngi nginyalum be manla kasi hadu kasi phau tarik ngin sathap be kabur bar khallai tarik ngin sami la ka jong asnong la jong yin banyak pertajam bat ngin sai sha hadu ban jat khallai tarik katung kapur di belro ki bakrao di manifesto pangi jong parti UDP berkum juru jong mahe miswa ka personal manifesto ko jong lai dibel langan mahe labun ki kam ayu ikwa balle namta ka soyo constituency batun biang ki umbang ki undi ki babiang batun biang ki surok apo constituency batun biang ki boarding line apo constituency batun biang ro ki mobile networking ki mobile network ane po soyo constituency batun juru ki hospital bapher hanne po constituency batun juru mahe bakrao ideta legend imju perkhat tang yo constituency deri perkhat ta jallar ru kawai ikran sebab ni kawat ru kawai baor sepang ka inner line permit ni batun melakren hi ICM Jabat District Council ni ke jalla meglia jingi nim kwa panlong kungi jajban re hante apo Tripura bangila aila bagi paiba jong Tripura la aila ne yang ginong we minta apo ke jalla lajong kila kala kiret pai Tripuri
ki bon ki pai ba benta apo ke jela jungi kim kwa syo ya kata tumlai nuksa po Tripura takada gila dimang markila kwa bandon ka ina line permit mat kumjuru ni opor rang ipi the subject sa gawe kade sipanga roster policy hani mabur ki pai sya chaliang kadiang syaliang kamon syapreng syate syadien syakmat kibun ki samla balanang lasta da pipa pabikwa ban skershan ya ka roster policy pisutu ya no ka parti ban buat ende da pipersya ya ka roster policy kershan ya bapot kershan ya ka parti UDP bapot adin ka khalai trek nganyang lem manyasat namta jok pi ki samla panamta ka soyo konstitusi hante ya po assembly Amata kado nabi kade ka UCC uniform civil code ngayeng ani manong ya ka uniform mud renti kabaong kani ka UCC kabamut kawei ka kintin kawei kaniam kawei ka riti ka dustur so trip supar yang kriat agimet abayo sngoy kata Andre menta lantai apo rito sete gila kwa pula peglaya keren apo parlimen la move kani apo parlimen pala syar kalongan kasawan sini kajala jongi manyasat apo assembly Andre.com ban pha ikta giamele ban leja sa nata jonghi habong kawe ganiam so triem la sha apo nang side po assembly sange tiet peji kayin mani jong phi bit sngo gubno Subuh korang asal Polis Assembly sebab kena UCC Kang kardok kayen Mani jong pi bisno gumno Aba aijat ciki kentai Shani po kajala ripa jongi Apo megalaya jongi ki aijat ciki kentai Syate syari thor ki aijat Syaki senrang Abong rinti uniform Kan long kumno ya kajala ka jongi Long kumno ya kajat penreo kasih jongi Inja kumno ya kariti kedustur ka jongi Inja kumno ya kendo ka siap ka jongi Pila punya susi Pila punya rat kalau mayang ka jongpi Nang ni na konsensi syate syapo Sekretariat Henry ka jingra lama jongpi Kan kutang apa surat Pilsapai Syakadiang syakaman bisong Syanu tau nong mikmat jongi Syanu tau emeli jongi Henry bapo belakren Takadaw Mentang interes hitam Nginya pertajam bet Mana kan penmi bet Udah unong mikmat uban keren Kontang ya konstitusi Henry nam tak ajay bandriru Takadaw Tukun kena samla barik mune Ki samla senrang Ki samla kentay Ki lokme Ki lokpa Ya saat nam tak jong bapuk Ya saat nam tak parti UDP Ya saat nam tak ajay bandriru Hani pasoyong konstitusi Minta for election Hadin ka kalay direk Bapuk unlay na po assembly Banyak saat nam tak jong pi Ini kentin population